Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Ayede. Hawu siyakhuleka nabentunga yethu sikajama yabetha phansi kwavela udaka. Namhla izingamashumi 25 awukwazise phela izolo lapha bekumgubho uwelemba lapha manje sakhuluma kakhulu ngevukele edlule lapha esikhuluma ngoNodumehlezi kaMenzi into ngayethusi lapha eyabetha phansi kwavela udaka lapha umntaka senza ngakhona umntaka Nandi umntaka Dingiswayo phela ngoba wayethi umntana wakhe ngobuqhawe ngoba phela ekhule lapha kwamthethwa ngithi ke lapha yana ke namhla sifuna ukubheka lapha nabendlula into yamakhosi nina besile ukuthi ke lapha ngoba kunodaba esahamba silishile lapha kwaje konje ngempisi lapha yana baba lapha awubike lelisizwe lapha Donda ukhuleke emakhosini bese siyakulola adaba ngoba phela izolo besigubha lapha sibahle sizinsizwe ngiyasibingelela isizwe sakwethu thina maZulu asiqhayisi ngalokho nje kuphela nje siyayihlonipha ukuthi silandele inkosi enkulu kangaka inkosi yamakhosi uNodumehlezi sinibingeleleke sicela ukuthi nani indlebeni buye ilalele le ndaba lana iyonikhumbuza lapho esisuka khona nodaba sesifikile abafana bohlukana baba lapha nje uba bekumgubho welembe izolo lapha inyosi lapha uma ngabe ithi indlela uyibuze kubani awukhulule nje lapha na baba siqedela nje lapha isihlaziya nje lapha kule ihloko khona sizuya lapha la kujeqe lapha uthi inyosi ithi indlela uyibuze kubani eyakubani wenze kanjani lapha iqhude lamenze njani lapha indlela wazibuza kumbozana chakadula nje baba lapha indlela wayibuza kumbozana kwakufanele engakwayibuze kuba uDunjwa wabani uDunjwa ngasemambatheni wasoyengweni umuzi wakhe kodwa wasemambatheni yena wandulela kuyakona Magaga lafika iqhude lamvimbela lele iqhude leli lakhala lasalibethusa laba yana uNomagaga wathi waba nasemantshaleni uyena kahle wayehlasela uNomagaga lapha qonde kuNomagaga wayehlasela uNomagaga manje wayibuza kubani indlela wayibuza kuyena uDunjwa soyengweni soyengweni angazi ithi ngoba iqhude la base bayasuthi hayi khona ukukhala ikhona le duze base bebaleka ke ngoba phela elembe impi yayihlasela ngehola lesibili lapha emva kwesikabhadakazi yayihlasela ngenkonyane makhala inkonyane nje ilembe eyaloke isiyahlasela ke lapho ngoba kwakulona iwash lakhe qazi ukuthi inkonyane kanjani ngo2 izobincela leyo sikhathi sokube vele sokusele nje ukuthi kuphuma ikhwezi angiphathi ke makuthiwa kunenyanga hawunela bentonga yethu sikajama yabela besihlaziya nje okuncane phela ngoba kwazi sephela lapha izolo bekumgubho wenkosi yamakhosi lapha bekuvunulwe nawubonile njena amabutho engela eqhama ngapha lapha ekhuza izaho lapha ukhuza lapha ezasithi umthi kaSomadala awumbe sithi umthi kaSomadala awumbe sithi umthi kaSomadala awumbe umthi kaSomadala awulapha phela baba lapha njalo noma baba sekuphambana ngcede ngeyisilo kufanele niqonde kahle ukuthi lapha amabutho mangabe engena lapha angithi lapha kufanele kungene uMandlakazi abhula amazolo abhulele ini uSuthu ebese uphuma bese ngena uSuthu hlehle akufanele ukuthi kufuneke kubuyele kufanele kungene umthi kaSomadala nawo akufanele ungene lapha nawo kufanele kungene uyengo mthetho abakhulusilene lokho umbono wami baba ngikwazi umlando ukuthi angifuni ukukhuluma ngomlando baba ngengane ngifuna ukukhulunywe uwe lapha naba bafuneke kungene uSuthu kulungile Mandlakazi uphume ukade ubhula amazolo bese ungena uSuthu kufuneka kungene uSuthu ungene uyengo udingiswayo bese ngena umthi kaSomadala bese ngena ubone mahlamancane bunhlanga yafa phela nabo laba abasona ubala laba engibona labana umlando wakho wazi kahle ukuthi izwe bathole ngekwa
ngobuqhawe nangokusondela umfana wakubo noDumehlezi hawulela bentonga yethu siba lapha la sasambe lapha la sikhuluma indaba kaJeqe uJeqe nje ngempisi lapha besihlaziya nje lapha la ngelembe senze isiqede nje ngendaba baba lapha uJeqe uyakhumbula lapha nisagcina sikhuluma ngendaba uJeqe intombi yamqoma sase senza njani lapha sase sihamba futhi laphana uJeqe intombi yagcina imqomile yayisithi intombi laphana ngoba laba bafuna ini qhubeka ke donda lapho lezi nto zafunwa intombi ukutholana ngapho olwandle yonke lento longifuna ukukhulula iyaziwe uwe yonke baba intombi le uzakhi yebo wathi mabothi hayi isiyehlulekile uJeqe yebo yaphuka yamephukela kusho ukuthi asimtshela ukuthi osisi odade wabo amaqhikeza nakho nanakho abakufunayo uma lezo zinto wathola ukuthi lo mfana lo ohamba noJeqe walapha lapho uJeqe wafikela khona kwaNdlovu uyazazi into izitholakalaphi kulezi indawo ezingaselwandle yebo ukuthi mayiqoma intombi iqoma ngazo yebo ngoba eza lapha ngeneno thatha ulozisi imfibinga iqome ngemfibinga no so khalo intombi wathi ifaka uhlala iseyitshitshi ifaka imfibinga lapha na ke lezi eliyangaselwandle kufuneka amagobolonda la ezimbaza izimbazi igabula lonto leyo lokhu kufakwa zinyanga woza baba bebethi ugalo lokufakwa zinyanga la mase bekuthunge bakuxhusha ngentambo bese kuba intenhle imigaqo ethela ngabe ufaka usandla sentanyeni ngizokubamba ke baba asiyitolo ihawulela intonga yethu sikaJama sahamba sawuphuza amanzi laphana phela lapha hlala njalo ngayindawo ihawulela bentonga yethu sikaJama sesambe sabuya futhi singabafana bodlunga nombelebele lapha sizinsizwe baba uhambela lapha uchaza baba kanti uqeda ukuchaza ngalento efakwa zinyanga lapho uthi udadewabo kazakhe intombi lena bathi thina sifuna lento uJeqe wayese akha icebo lokuthi athathe umfana beshone uphi be osebenzi lolwandle beyobutha lento yebo kwaba qhubeka nokukhuluma baba kwaba kanjalo wabuya ke waseluhambisa esinikeza ke angazi wanikeza abantu konikeza amaqhekeza la akakohlangana wanikeza intombi zakwaNdlovu wanikeza intombi zakwaNdlovu futhi azimhambisele lapha yebo yena wanentombi ukuthi azimakhele lento le ngoba ziyazi yakhiwa kanjani woza ke baba seyivunile lapha ngaselwandle akayazi xhunza waseyini sebengodade wabo lezi intombi la ekhaya kwaNdlovu azimhambisele lapha na ke amaqhekezeni kwasuba uxhumana kweswi ukuthi ke usokwenze njena wenze njena mana ke baba ngifuna ukuthi lento icace kahle ukuthi njoba sikhuluma silandela le ndaba kaJeqe eqoya le yantombi yasebuthonga yokuhamba hlehle sizwe siqondene nendaba yentombi ukuthi intombi ayikazi intombi yayiqomela isoka yona qobo lwayo angiphathi ke ukuthi lapha lesenitshile nje leli gama lesintu umjolo lelo gama lenhlamba ngabe lento igama uthi uyajolo lento lo inhlamba mangakuvezela igama layo la ngempela liqondile lapha ingakho baba ngumisa ukuthi bezwe kahle ikakhulukazi labantu abasebasha qhubeka yebo baba qhubeka lapha ngoba sikhuluma ngokubaleka ukuthi intombi ayiqomeli intombi ngisho ishele zingamashumi amabili ziyeshela zonke hamba nempule zilindane lapha empuleni hamba nempule kodwa noma ngabe khona simfisa yathanda ukuthi ngamthanda lo hamba yokhuluma nodade wabo yebo kube yona abakhipha ucu bethe odade wabo umbuze lo muntu ufuna ukwenze njani ngawe lelo gama lingasali ufuna ukwenze njani ngawe nje lokho engashonelwa ilanga engekho lapha empuleni ekuseni kanjani bethi hamba ubuze lelo gama angabi mabili mayelibuza lelo gama intombi lapha kulona athi hayi mfune uyongakhisa umsika baba yebo uyongakhisa hayi uthi uyovusa uyongakhisa umsika baba bese ibatshela udade wabo ukuthi ulungile baba qhubeka lapha kuJeqe khona
naye ke mase hambisela lokho ke asemtshena ke makheza esekutholile lo uthi cha angathi wathi awungubo zomuntu lapha la ngithi phela mase behambise lokhu uJeqe useqonyiwe ukuthi uJeqe useyagiya ke manje laphana esegiyela uthi into omvele isiqomile lapha sekuthiwa ke uJeqe useyacabanga manje lapha ngizokwenza njani ngoba lo muntu ufuna ebe umngani lapha zithi intombi hayi zithi intombi asambeni thina siyosikencema le wena uzobutha lokhu sikuthengisa ngoba kuyibhizinisi kule ndawo lena khona ezikwazi ukuthenga izinkomo zokulobola kulotsholwe lozakhi lentombi lela lapha yana uma sebehamba nale nje uJeqe lapha intombi simthanda sebeyobutha lezinto lapha napheke olwandle kusika lwencema kuqhamuka sebeyazi lentombi lena laba basebukhosini bakandlebende ukuthi intombi siyaqoma umuntu owazulu lapha sebebalandela ngemva ke manje uJeqe sebedize lapha kulomuzi abalala kuba fuke besike la yonke into bebuye nencema nalento bebeke lo muzi yebo kuzolungene bese kuyathwala kubuyela kuphi ekhaya intombi ziyakubo uJeqe uyakwandlovu lapha sizofike kweluwelelo lamacansi kuthengisela amacansi lapha mabefika laba uxolo lama befika lapha laba sebethola ukuthi sebehlaselwa ubani ileli viyo elihamba nomntana enkosi walapha uzobula uJeqe ngoba ubulawula ini lentombi yebo lapha yana uma befika lapha ufika bemlwisa lapha uJeqe avela akwazi wedwa amkwazi ambulale bethi bamhlaba behlaba inje ihlala nje ibambela lo wenkosi imbambe emnqamu lomlala lapha uzakhile nodade wabo bayalwa nabo ngamatshe lapha bamgwaza uJeqe bamhlaba ethangeni lapha elinxeba kuthiwa babemgwaze entanyeni lapha uJeqe wayefisa lapha bathwala lentombi bahamba bathwala lo muntu lo wenkosi ozalwa inkosi bashiya lesi sidumbu bathwala isidumbu sabo lesi bashinja noJeqe lapha kunenyanga okuthiwa yayigwedle yayisesiqhingini lapha kuthiwa ubani lentombazane yenyanga le okuyona yaqinisa umthwasisi lapha mabegwedla beza la iyabhula lenyanga lapha lethi kunomuntu osokusebeni lapha ngenigwedle lapha ivele ivuko homo lapha uma ngabe befika lapha ufike kukhungwe lomkhumbi wabo ukhungwe losebeni lapha la lomfula bamthola uJeqe bavele mthathe emlayishe lomkhumbi bawele naye lokuzana bawele naye ulwandle lolu beqhingeni la befike lapha uJeqe elashwe uJeqe azasinde lapha ebese xoxa konke enkulumo cha mina nguJeqe ngwabuthelezi kodwa lapha isikhona isibongo wayebiza ngokuthi umchunu lapha bese ngumchunu mina ngenxa ukuthi ngasuka kwaZulu ngibalela bebulale ilembe uthi lo uyithile inyanga ethi cha lokho sikwazi sakubhula konke lokho futhi ingakho sikuke ngikwazi ukuthi ngikudonse ngamakhosi amakhulu ngilapha lapha lesizoyenza lapha kuwe sizokufundisa ubunyanga lapha yana uJeqe mayiselashiwe efundise ubunyanga bonke lapha efundise ebese laba iphinda futhi lentokazena eyinyanga eyisangoma ibisi ithuma labithi abahambe belapha yana lapha na baba lenyanga lena amakhosi amakhulu lawana ngakwakungamakhosi amakhulu angempela izinyanga zangempela lezi za wayedibela lapha bese ithuma labithi abahambe beye usebeni lomfula lapha befike belindu zakhe lapha bezomazisa ukuthi uJeqe kafile ukhola lapha usesindile futhi manje usefundiswa ubunyanga lapha yana bawele laba ngempela befike behlathiwa lathi mangabe setsheka le wafika uzakhe lapha bathi zakhe intombi kaJeqe wathi wena isola kulikhola lapha ngalifile linda liziwela laba sefundisa ubunyanga liyaphila lapha yana lapha baba ngizoya emarket bese siyabuya lapha sihamba sovolotela ihawule labentu ongayethu sikajama labe zimbi indaba lapha zimnandi indaba la ngoba sikhuluma ngoJeqe umfowabo wasikhwela njengempisi ihawule
abamnina bendlula mina yamakhosi lapha la kuTshakadula mina impela uqobo uphonde lochatha inkuzi bayinkanke nobhuqabhuqa indoda ngesono ukatshana zabafana ziyesaba izithi zokubamba kulela kaze kukumele kunomthelele kuzine zomkeni abawile idumane bewufuna inkabezo zisimantsulu usibandla ngomuntu ngabe ngamshaya basemambatheni lapha usozodwa impohlo indala kwezamawa zakwaMayisa lapha yana uzangomane imbili umdonge nompobo lapha ezazi lisumuka bhuti bengasekho lapha awuhlala kahle mntanami igazi kalethenjwa usuka lapha wena baba yini ungayazi igqeke baba lapha sihambe lapha yana lapha ngichaza lapha uJeqe lapha bemtshele lapha ukuthi intombi lapha isoka lapho likhona bebuyele emuva lapha intombi lini uJeqe lapho sesindi usefunda umyanga ke manje lapha yana lo abhule uProfet abhule kunomkhuhlane oqeda abantu uphi lapha eSwazini ngibona ukuthi baba lapho ngithinta khona lapha uJeqe bese kuthiwa Jeqe lapha ngoba uthi ufuna ukulobola leyangane lapha uma ngabe ufika lapha lengane hamba uyichazele ungake lokho weqenayo lapha yana lapha nanku umuthi usefundisa wanikezwa nanomuthi ukuthi uma ngabe efuna ungabonakali lapha noJeqe akeze ukubonakala wanikezwa yonke inhlobo yomuthi efundiswa Donda ngikhuluma kakhulu kangaka baba ngikhulumisa ukuthi mina ngiphatha amakhambi mina lapha nawe uyangibona nje baba ngiclean akho ngisho okuncane ngikhombisa mina ngazi amakhambi lezi nyanganyana lezi lezana nemkenke ngendaba ukuthi ayishaya ingqakala lapha shaya ingqakala sengisho ukuthi ke baba lapha ke isizwe ke kufuneka sazi kahle ukuthi uJeqe lapho ufuke wethwasa wabuya lapha walayishwa lapha kulomkhumbi wabekwa lapha wanikezwa yonke into wafika lapho wafikela kwaNdlovu wachaza yonke into ubuya lapha kwenzeke kanje lapha wathumela umfana ngoba izintombi yakhe lapha intombi yathi ifuna ukuhamba nawe wathi cha kuthiwe ngahambi nawe lapha yana mina ngizohamba ngiyokwelapha lapha ngitshela kuthiwa kunomkhuhlane oqeda abantu abeseSwazini lapha uJeqe waqeda insuku ezintathu wasuka lapho wahamba ngempela waya kuphi baba eSwazini lapho wafika khona lapho kunomkhuhlane oxakile uJeqe lapha umuzi oqala wafica lapha bephethwe umkhuhlane wesisu kunuka yonke into baba nganoma ungahlabani lapho noma ngiqhubeka lapha uJeqe lapha umuzi oqala wafika welapha welapha uJeqe lapho wathatha umfana khona bahamba bayomba baxebula kwaphekwa kwenziwa yonke abantu baphuzisa ubachathwa lapha basinda abantu uJeqe wanikezwe ithole imbili lapha waduma komkhulu lapha kumswati eSwazini ukuthi kunenyanga lapha esilapha umkhuhlane omkhulu ngapha ngezansi lapha okuthiwa ubani umpuntshana umchunu ngoba wayesebiza ngomchunu ngoba nesicebe sakhe wasitshela cha mina kahle ngubani kanje ngubuthelisi kodwa ungangifuni ukusebenzela usibongo weso ngoba ngangisuke ngenjani ngeqile ngapha udingana uma engezwe lokho ngoba uzobona ukuthi manje ngoba ngisaphila ngisazoba nezindaba ezinde lapha wayeselanda uJeqe wathiwa akazi ukuzani akazi welapha abantwana enkosi ebukhosini ebukhulu lapha eSwatini uJeqe lapha wadonswa ngendlebe njengoba wayedonswa njengalapha kwadukuza ukuthi njengoba ula awudingeki ukuthi wenze okuthile nokuthile yithi esiyokujuba ukuba mangabe kunomuntu ogulayo bezokhuleka lapha ithini esothi lo muntu leyo hamba wenzani umelaphe lapha welapha uJeqe wathola inkomo engaki ezihlanu lapha ebukhosini baseSwatini wasethatha lezi wasecela ukuthi usafuna ukulanda isicebe sakhe ngapheyo lobo wacela abafana bamnikeza abafana waqhuba inkomo wafika nazo kuphi kwaNdlovu lapho owayebe engenisele khona ngesikhathi ezibula ukufika lapha eButhonga lapha awuthi nje leli gama uthi isixebe abantu abalasi njalo ubika ngasonkela ulimi lwakithi ke abantu bathi intombi yami akuyo intombi yakho isixebe manje sivumelana ukuthi uzoyilobola iqalwe uNkosazana siganewe na kodwa nje intombi ezalwa uwe baba intombi yakho le intombi esalwa yimina intombi ke le intombi yakho le ngoba izalwa uwe mina isicebe sami ngoba mina ngeke ngithi ingane yakho abe intombi yami ngizala ngimabani ngiqhubeke ke Donda lapha wahamba walobola uJeqe lapha waqeda wayese ebuya nobani nozakhe ke manje sizokwenza wayese
umswati emakhela umuzi khona lapha wakho uJeqe waduma kwaZulu lapha udingani wathumela abantu abazokhuleka lapha kumswati ukuthi lapha kunenyanga kuthiwa lapha umkhuhlane lapha uthe mayifika lapha cha bavuma uJeqe wenza nje ngoba wayehlaniphile wayesesika isiphande waba nesiphandla azosifaka esoma kanje sifike sime ekhaleni lapha engabonakala lapha kuluyamthakathi ukuthi uJeqe uma ngabe efika lapha udingana esefika lapha udingana uJeqe lena esevuna umswati efika lapha elapha welapha udingana wamonde hayi lo muntu olapha kangaka lona ephula uthe sudingana lapha wayekhumula ini umnyakanya kuhamba uthi wathumela umuntu ebusuku ahambe ugqiba emqubeni esibayeni lapha ufuna ukuhlola lesangoma lesesinyanga ukuthi ngempela siyabhula yini akaboni uJeqe nje ngempisi umfowabo wasikhulana lo oyengce kuyelembe sikhuluma ngaya ngithi baba lapha uJeqe lapha udingana wabiza zonke izangoma zafika esibayeni wathi ayibhule lapho zadakwa wathi akubhula uJeqe wabhula uJeqe lapha wayese ethumela lo mfana lona amnikwe kuphi asuke naye eSwazini lapha naba yasebane zodinga nababili ukuthi bazohamba naye bamakumbi imithi ayidinga udingana lapha lapho wabhula wathi lapha cha inkosi yamakhosi iyo egqibe umnyakanya wayo kusendaweni ethile hamba wena uyafika wawumba zathuka zeqono umnqa zonke izangoma ezazikho lapha nakwazi udingana wathi wayibiza wathi nina ngabe ngiyanibulala ukube lapha yana ngiyathanda nohambe nisinda lapha hawu nina bentonga yethu sikajama yabetha phansi kwavela udaka awu zimnandi indawo amazinja lehulwa yimini kuziba inkankile namhlanje ngithi iyayikhipha eshobali bomvu siyobonana futhi kulo lelo viki lelo baba awuvayelise nasi sizwe baba siyavalelisa naba kwethu ke siyabonga uba bakhona kwenilalele lolu hlelo olungaka siyabonga beni buye futhi nangokusasa sithokoza kakhulu Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela yokuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lezizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uma Mdube uzokusiza imvunulo yabesilisa omama izitombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi